Ole ka channel la clear tu te song kala lom chewa voina ka clear na tlang atanga kan non clear le tur chu he MPYCC te hi tur nai chu chet na ne no hian nga riau maya amaro chu an che fu lei thei lo ni an ma ni chuan ti tha chu an interview nga amai ro chu mi pui mit muwa hei social media te adara comments strong tanga kan han clear dan te le annual news na ron omle thinte han en hian MPYCC te hi activity chu an nga view ma se an che fu lei thei lo ti na soi theya chu ama sabera chuan electric bill ti san chung chang hi ania hei nimina khan MPYCC ten electric bill ti sanga sarkar khan poni chuan vana pa hol kota electric bill san na copy mi sang soina an pe khom xerox copy kha anon hal chiam maya wanglania lo chuak hi an cherila Congress Party thalai Mizoram Pradesh Youth Congress Committee te chuan nimin khan vana pa hol kota an pung khoma ZPM sarkar chu electric bill ti sang lo turan in tiam na bo chia pu in electric bill copy an hal aron tia MPYCC chuan an pun khom chung changa hian tu chu an siama ZPM party chuan kumsani somni pathum MLA in Thandon Khan ZPM a sarkar chuan electric bill kan ti sang vedon lo ti in mi puya anin zuar ti an tar langa ZPM an sarkar no December ni som pakhat sang ni somni pathum Khan Power and Electricity Minister Pue Flooding Lian chuan apisa lu alutin department no tu te koma kumnga chunga kolpetha a intodel an tum thule kumnga chungin electric bill ti san ni lo tur thu a soi an tia Tenzo solar power plant honna po chief minister chuan electric bill an ti san lo tur thu a soi ti an talang Congress party thalai Mizoram Pradesh Youth Congress Committee te chu nimin khan vana pa hol kotan pung khoma ZPM sarkar chu electric bill ti sang lo turan in tiam na bo chia pu in electric bill copy an hal ti hi wanglai ni hian aron chuak ani news ate po kan hmuwa MPCC hian ZPM sarkar chu electric bill ti sang anon pu ani amaro chu hemi an pu ni vek hian chanchin thara PNE department in thu chu anon nei vele ni wanglai ni bok hilo en vele ta ila nimina khan power and electricity secretary PKLarin Zwali hovin apisa smart meter manga automatic billing kalpuitan mek awanga electric bill tam anga soi om chu soi ho ania electric bill ti san ani lo thu tarlan ani aron te ni electric bill ti san ni don chuan sarkar hian thu chu anon nei thini hei kan hu ve thina khami thu chu kha tun ZPM sarkar a hian ala om mi lo ni chuan electric bill hi chu ti san hi chu ani lo ti chu alang rang ani chial le photang thut khom na hian electric man ti pun ani lo thu tarlan ni in ama meter reader te manga manual reading lak thin atanga smart meter manga bill siam tran ani ta ka wanga mi puya che thiam lo om te chu mi pui te silfi ani se ti in an rel an tarlan danin electric meter reading hi machine manga reading lak ani hian reader den consumer ina vakalin reading an wala china an reading lak chu office an the lut le ani office a bill siam na tho ni in bill siam fel hun chung hi thakhat vel ani china office a bill siam fel ani nuwa consumer nena bill wa sem chua le ani meu chuan thakhat alo liam to thina wangin consumer in thakhat nuwa bill an mu chau thin ti na ani hei chu om je chu December tha a kan electric bill tur kha January thatira anon enta December ninga tanga January ninga te rong kalta ni kha an han ho puya office an han kan puya bilan han siama han process newa chuan han thon chuak le ta chuan January tha chuan processing hun chung khama February tha bil kan peta February tha bil kan pek chu December tha kan man na chau khani ta ni smart meter a chuan remote manga reading lak thei ani to wangin reading lak rolin office a bill siam hal thei ani to up to date bill consumer an dong thei to thungani chumiom je chu January ni khat jan ladar som pani tanga ni som thum pakhat jan ladar som pani chunga I man kha January thato pa in siam halanga February tha ipedon ani chu tu na kalpung to tur hian ya hun rei tak meter reading manga bill siam ani awangin thakhat liam ta bill lir consumer in an dong thina ma se smart billing system manga
bill siam thar te chu up to date bill pek alo tul tak awangin thakhat kar all no kha alo ngai ta ani thani bill kha tum khata siam alo ngai ta ka wangin billing period alo rea electric bill alo tam ta thin ani he bill sang bi ki smart billing system a bill siam rem thla voi khat chi ani don thunga anu zela chun apa ngai na kal to don ani billing period area wangin voi khata bill pek khar sa te tan bill counter a installment na pek thea smart meter lamhang velo te po in an man huna thakhat bill ni loin smart meter a bill update ne ha an choi ngai ve to dona smart meter man tran thla lo chuan bill hi apa ngai na kal cha char to don ni smart meter man vek nuwa chuan bill ti sual om thei to don lo anon tia hi electric department ni anon chuan nia tin hemi ba ka hian ke ni chu mi venga chuan niam ka shelo kan venga chuan kan local council ten electric department atanga an thu hui anon soilo vekani kan veng WhatsApp group anon soilo ka thakhat bill ani don lova thani bill emo thani tlingche lo emo thani pel dewe mo kha in ang lo ve thei mi thea khami bill kha thakhat bill ani don lowa chu wang chuan atam deuh dona mi puite point no she them tun kan in nge ne anon ti lok thlapani kha congress MPYCC a an member te po hi WhatsApp group an ve nge yang an share ve nge in karing local council te chuan an ti dar vek karing ani chumi chu an ne wangin congress te na hetia electric bill ti sanga ZPM sarkar an pu wakhi thil diklo dot in pu na me ni a alang sa ring ani hei mi puite tun na ya kan changkang to social media chak to WhatsApp a soi fi lo vek ani a Facebook a voi tam tak soi ani a tin a then khat pe chu smart meter te po hi an sum siam na mei ani amon le o ti polan omani amar chu smart meter hi electric department in an soi photo angin central lamatanga ti tura ron ti ani a chumi awanga tuna po smart meter hi kan meter pa ngai chelo chung po smart meter hi ron vo ani a tuma ina sum don na le party poisa thil tura ti ani lawa central lamatanga thulo kalani ti kha achianga MPYCC te hian bill ti sana hian sarkar hian puviau takna a bill ti sana omlova tin tuna bill ron tam tur poi soilo vekani a in electric bill kha chiang takain en chuan a bill hun chung kha an ziak thlapani ni somthum bill ani don lova ni somthum aya tam bill kha kan choi doni ma se hi ta non jiang hian voi khat chi an yang in siam rem chung che kha ni don ni in siam rem chung khan kan choi tamang kan choi lo thla jok kha khang te po kha soi ve omania ma se electric bill choi lo anom thla kha in soi le si lawa adota an choi do bola kha anon vui pui le viawa hei chu MPYCC te an che fu wak lo ni ina langani chuan dor le hian hei voina beng warna lampang kan hoyanga heta hian CM in sak kan zir chiang anon te ni hei hi aron ir chona chan chu zona din chief minister an komatanga ron ir chuakani CM in an in sakna tang khan lo na lak ve thu te unati lo na lo lak thu te le hei po hi ama tanga man lo lak to ani thu te le lo na lak thu te kha aro soya katarangan MPYCC te hian anon lavong to MMA MPYCC te hi adik tak chuan nei MNF a hian an taima dei zo kani amaro chu tunla hi an pachevea member tur poi an nei tam to lo ni tin on tang MMA hei thil hote te po hi mi nui lo khopian thil an ron tia an taimak na hi afak om ka tia amaro chu an politics ball ron khel chua tur hi thlang thiam de use chu ka ti khop maya ani lo chuan an ma ni hi taima dewin anin ti te mayang ti chu a hlo om ang reng veo ni tuna enge athu achung om mi lo chiarang Mizoram Pradesh Youth Congress Committee chuan thu chu siamin vo in ni som pariat February sang hi som ni paruk hian cholmuna chief minister laldu omin sak amuna tlo in anzir chian thuan ta langa chief minister la ni reilo ber bulal du oma hian Mizoram chief minister lo ni to zong ho sakna akhum thuai dona kan ngai ati kumsang ni som ni pakata serchi by election a khan tuna kan chief minister hian ke hi poisa engma kanei lo by election ni katana hupuram lutuk general election a kalei ba po kalaru zo lo ti in din mun thalo le re thei khong ai thlak takin ain soi ni ata langin MPYCC chuan khatiang khopa poisa nei lo in soi khan chief minister atana lak lu swearing in ani ma hawin
a chen na tur babel in sang sak na turin tlang arot ngala thlakhat chung te meu jingdar ko atanga zandar som chunga in mun chum lo chat lovin alai zui le ngal zat theile si hian Mizoram mi pui makti le rin hlel alo na sa hle ti in lengpui ram hra chung changa hral na man an thlak le thu a soile ZPM sarkar lima ram hral tur man mo phelenga fai an kaltir khan ZPM chief minister in hi ain zom nge ya mi pui chuan an ngai thu an tar lang anon tia hei hian soivelok ka du chu heta hian phelenga file an kaltir ti hi anon soifia to thawa e file ve kan to a zandar khata achekani chief minister khan ZPM hi na an thok chak ema hei chu phatrol ani lova party dang a chuan sarkar dang a chuan an thok rimani achan chu an na tho reng hi an soi hi aron chuang ha zat men hei kongpo kan siam don an tia siam hun an tia an siam me poisa sangson aron chuaka file kala aizol kho pui phei chu tun ma chon an lo siam ve thin ma se tunang renga arwala kong zong that rual thup hi alom ngai lo ni venkil khor thlengin kumnga kumsom chuang lo metal to lo kong thlengin main road nen engkim hi ron tharual ni chumi tang rongot po chon ZPM sarkar hi chuan thil hi an ngai poimo ti hi alang reng moya thlai an lei ngala so thing an lei ngal bokani max anon kalpui ngal boka tikhan an ti tur hi anon ti zung me ni an flexi program te po anon kalpui zung me chumi om je chu file reng hi ZPM sarkar a hian atang lo ti alanga lengpui sat na chau po hi ni loin file dang shim hi atang rei lo ti hi a hriat me ya tin pension an ti fel zung dana te khan file kal chaklu tuka hi chuan ZPM sarkari pu the ni an shelawa fak omjok viau an fak omjok viau ni tikha kanon jep chuai ni chial chun zom leila MPYCC chuan building drawing hi sang thang zo te ani thuta langin anei to hi ruata sonov lal du oma ani building hi ground floor tel lawin mizo chiara chhong ruk tura don ani a ground floor hi 66 meter square first floor hi meter square za somnga second floor za ni somni paruk meter square le third floor za thum somnga pani meter square fourth floor zali somli pathum le fifth floor zanga perimeter square le sixth floor po hi zanga perimeter square ni in building pumpui area hi sangni zani somli panga square meter te meu atling ani serchi by election hang ka tiang taka in soili theisi khan pulal du ma hian zonet zoram calcium in akomna chief minister PA kumruk IPS MP MLA voinga tin to thule a background clearin mani in chu savele theitur ni in ain soilian le si hausak thut na nge ya kan ngai antia laldu ama hian tu na in sakme hi SBI noya unati scheme noya kumnikum sangni somni panga han lon an lak thu a soiti ta langin MPYCC chuan ma se hei hi mipuya in phatmarna le mipui ril ru bum na mai ani unati noya hotel homestay restaurant hospital industry din nante industry tilin na tante plant and machinery atan big alon late anlak zat ve an claim le theina scheme ani a mi pakhatin cheng vai bel chezani somothleng an la thein unati noya subsidized deal mi som par to mi pathum approve to jinga pulal do ma fa pamingi atel lovin dirna pali nolani a dirna lu tharpo ti inal du oman bankin alo pe anga asoi chu thil dik lo le top ni in an tar lang heti hian aron soya hi ani na china oma amaro chu pudu ama inzuk en ringot thi enge alok na alo salian le mai zukti mai kha an thu thluk na ani donam ni ti kha karil ru alo omani congress sarkar hian man lak nge yangai pudu ama hi ai runge yem khoi train nge poisa ani ti zong hi an chui chuak lo ni chuan hei hian omzia don mi lo ni pudu ama hi an ri nai na lo hosa ni puzoram thanga te po kan ri nai na hosa amaro chu a poisa ni na kan chu chuak thei tat lo ni chuwang chuan kan ring hlela ei ruanga kan ngai lo pulal than hol te po a hosa lutuk ama mingin omlo ma se atu te zong nen an hosak na kha aturu lutukani amaro chu an ni chuan thil chi sang an soi ve thawang pudu amang che hi ni apoi mo ber chu an source of income an poisa ni tran na kha khoilai tangin nge ti kha anon shet ve kha ngai ni in ka sia chuwang chuan khami kha anon chui chuak si lo ni chuan
in rin hlel na ringot ama an soi dang deuh hlekin a poisan nei itam zia hi chiang takin kan zuk mu thoi mi soi da na tangin ti ringot kha ani le dona khatiang kha chu tun lai chana min kan pom to vak lo chan chu facts and figures kan zuk du to a proof kan du to ani proof lo thil in pu vak vak hi tun lai pe chuan hei anna sa ni neutral tam tak pe chuan politics anga event lo pha na ni a proof na tel lo in pu nei politics a hin anna salu to ka chumi chu ani wang chuan mi hian kan hne to enga tan ma kan ngai to lo man la ya kha chuan proof kha a harani mai theya ma se tun la ya chuan proof thei to ani a tin le kha po thu po adar sung sung to ani chu wang chuan khamitel lo kha chuan mi hi kanin oi me me to lo kanin ring me me to lo chiang taka hriat thoi ti vel te kha chu kan oi to lem lo ni chu wang chuan congress sarkar po hi tran han la le deuh se heti a hmuna zuk en ringot lo hian pudu oman sakna te loan te po hi engangin nge SBI hian an process saka enge an thlen to pudu oman a soimang khan keima loan mai kan start phota chuan ka fapa mingin unati chu kan tile ati ni SBI hian enge an thlen pui to unati a hian min an lam mulo an ti ringot po hi zot chiang le deuh se pudu oma poisa nei tran na taka hi an hre chuak theilo ni chuan tuna an thil ti hi omje om lo ani dona chuwang chuan congress u naute han tang le deuh hlek sila chu chuan ra thatak aron chuak ngein arin omani